Hallo, meine lieben Freunde. Wohnort مكان الإقامة. لو عايز تسأل عن عنوان شخص مكان إقامته تسأل إزاي وإيه الإجابة؟ طيب وإيه هي الأسئلة المتعلقة بالموضوع ده؟ كل الكلام ده هنعرفه في درس النهاردة. يلا بينا. أول سؤال معانا Wie ist deine Adresse؟ ما هو عنوانك؟ Mögliche Antworten. إيه هي الإجابات الممكنة؟ ممكن تكون الإجابة بسيطة meine Adresse ist وتقول العنوان، أو تقول Ich wohne in der Markusstraße 35 in 53.129 Bonn. أو تقول der Straßenname ist. اسم الشارع يكون. رقم الشارع يكون die meine Hausnummer ist. Die Postleitzahl von Bonn ist يعني الكود البريدي من كذا يكون. ناخد بقى أسئلة مكملة للموضوع بتاعنا. weitere Fragen. Wie heißt die Straße؟ ماذا يسمى الشارع؟ Kannst du das bitte buchstabieren؟ أتستطيع أن تتهجأ من فضلك؟ Wie ist der Straßenname؟ ماذا يكون اسم الشارع؟ Wie ist die deine Hausnummer؟ ما هو رقم المنزل أو رقم منزلك؟ Welche Hausnummer hast du؟ ما رقم المنزل الذي لديك؟ Wie ist die Postleitzahl von؟ ماذا يكون الكود البريدي لك؟ Mit wem wohnst du dort؟ مع من تسكن هناك؟ وممكن تسأل seit wann wohnst du dort؟ منذ متى وأنت تسكن هناك؟ كده احنا خلصنا النهاردة وكان درس مهم، حاولوا تراجعوه تاني. ولو عجبكم الدرس دوس لايك وشير الفيديو، ولو كنتش لسه اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.